Ono što hoću da razmislite je logički gledano. Ako odemo na H1 na H1 time frame i ako vidimo sad da nađe na primjer neku zonu. Na primjer, ako je ovo zona, nije bitno. Ovo je znači 1, 2, 3, 4, 5, pa možemo da ubrojimo i ove 6, 7, 8, 9 sati, znači ako je ovo na primjer zona, nije bitno. I ove sveće ako ubrojimo, koliko ovo je ceo dan, znači skoro ceo dan, ali nije ni bitno, rejection, odnosno odbijanja, ceo dan cena ne može da probije ovu zonu, odnosno ovu koordinatu. I šta vam to govori? To vam govori da je veća šansa da će da se odbije. Dok ako odete na M15, M5 sveće, to je apsolutno, mislim, skoro nebitno. Naravno, ako može da se nađe implementacija toga, ali uopšte ne mora da znači i mnogo su bitnije H1 sveće, M30, H4 daily, sad već se ponavljam po ko zna koji put, zašto mnogo govore više, znači sat vremena odbijanja, 2, 3, 5 sati odbijanja je mnogo bitnije. Možemo da pogledamo neke konkretne formacije. Sad ja sam ovde zapisao otprilike koje su najbitnije. Znači, prva formacija koju hoću da vam pokažem je engulfing formacija. Sad, kako izgleda engulfing formacija? To bi trebalo da izgleda ovako. Znači, da postoji neka, ajde ovako, znači, sad ja neću da crtam one Wix, repove, kako god, već ću samo da crtam tail, zašto ovde nije potrebno. Sad, znači, na primer, da je ovo jedna bearish sveća, a da je ovo bullish sveća, bitna stvar je da imamo jednu sveću na dole ili nije ni bitno, znači veliku, manju, nije bitno, a onda imamo nakon toga formaciju, znači imamo sveću koja je mnogo veća od nje i koja znači se zatvara iznad nje, a ovde znači počinje na istom mestu ili ako su na primjer daily sveće može i da počinje i ispod, znači mogu da budu male fluktuacije u ceni, tako da i počinje ispod nje, pošto ne počinje uvek tačno u toj koordinati. U svakom slučaju, bitna stvar je da close-uje, znači da se zatvori iznad ove. Ili u slučaju bearish engulfinga, da imamo ovakvu formaciju. Znači, neka sveća na gore i onda veća sveća na dole koja se zatvara ispod nje. Šta nam ovo govori? U ovom slučaju govori nam da su veće šanse da ide cena na dole. U onom prvom da ide na gore. Konkretno, kako to izgleda? Znači, i kao što sam napomenuo, znači nije bitno da bude tačno ne plava, nego zelena pa crvena, crvena pa zelena. Mogu da budu, i ne mora da budu tako jake sveće, ali bitno je ovo da zatvara iznad, odnosno ispod nje. I da jednostavno vidjet ćete da to treba da budu jake sveće. Sad, neki perfektan primer, evo na primjer ovde. Ova formacija. Ove ovde dve sveće. Te dve sveće su, znači prva ovde je zelena sveća i ima ovaj dugačak rep na dole, što ću objasniti posle šta znači i ovo jedna formacija, a onda imamo ovu jaku crvenu sveću na dole koja, znači, gledamo tela. Ovi Wix nisu toliko bitni, ali prvobitno je bitna su tela, ovo close-uje ispod i pored toga druga stvar koju trebate da gledate je da se zatvara blizu najniže cene. To je ono prvo o čemu smo pričali, kako gledamo, kako vidimo da je momentum jak, tako što je zatvaranje blizu najviše ili najniže cene, u zavisnosti od toga da li gledamo sveću na gore ili na dole. U ovom slučaju na dole, želimo da bude što bliže ovoj dole najnižoj ceni. Ova sveća to
potvrđuje, ponovo to neće biti uvek savršeno, ali ovo je jedan primer engulfing sveće i nakon toga ide na dole. Drugi primer, na primer to je bearish engulfing na dole, bullish engulfing, evo ga ovde, ove dve formacije. Znači, ove dve sveće, crvena i zelena, znači na dole i evo ovde jaka sveća na gore, blizu vrha se zatvara se najbitnije iznad ove crvene sveće i signalizira nam da ide na gore. To je engulfing. Ok. Druga veoma bitna formacija je pin bar. Pin bar formacija je formacija u kojoj imate malo telo sveće i veoma dugačak ovaj wick rep. Sad, neko pravilo je da ovo telo treba da bude 1/3 od celog range-a, znači od cele range kao celog opsega ove sveće, znači od najviše do najniže cene treba da bude telo trećina, da bi bilo pin bar. Ovde može da postoji i ne mora, bolje je da ne postoji nikakav wick, ali može da postoji samo ne preveliki. Znači, ako se radi o ovakvoj, onda već nije pin bar, nego mali ili nikakav wick. Šta nam ovo govori? Već smo pričali na početku, ovo nam govori da postoji rejection ove zone, koordinate dole i da su veće šanse da ide cena na gore. Konkretan primer, takođe, telo sveće, boja sveće nije toliko bitna. Bitno je gde je ovaj rep, ovaj wick, da li je na gore ili na dole. Sad neki konkretan primer. Sad ćemo da pogledamo, znači, evo ovde, na primjer. Evo, ovaj primjer je odličan. Znači, postoji wick na gore, ali nije toliko veliki, poprilično je mali u odnosu na ovaj ovde, i ovaj ovde ogroman wick, malo telo i govori nam da će cena ići na gore i evo kako je, znači pošla na gore, bi odlična potvrda uz još neke za odličan trade. Ok, to može da bude i obrnuto, sad da ne tražim primjer da ne bi bilo previše dugo, evo ovde je jedan primjer. Evo ovde i ide na dole. Ok, sad, treća formacija koju sam hteo da vam pokažem je isto kao ova pin bar formacija, samo, znači, liči, ljudi često mešaju te dve, a obrnute su u stvari znače vrlo slično. To je u stvari ovo što sam hteo da vam pokažem. Ova formacija se zove hammer, kao čekić. U suštini ne morate da ih pamtite na pamet, nego samo da znate kako izgledaju. Engulfing i pin bar ćete često čuti, ali ovi ne morate, bitno je da znate šta znače. Ova ovde formacija je kao pin bar koji bi nam rekao da treba da ide na gore. Ok, ali pin bar znači da pin bar nam govori da će cena ići na gore, ovakav pin bar, samo ako je prethodno išla na dole. Znači da cena ide ovako, na dole, onda se napravi ovde pin bar, znači ovako ide na dole, pa imamo ovakvu neku formaciju. Evo ovako. Samo sekund. Ne ide mi ovo crtanje, ali, na primjer da cena ide na dole, pa se napravi jedna ovakva formacija, i onda možemo da pretpostavimo da će cena ići na gore. Ok, bez toga znači obrnuto. U ovom slučaju cena je išla na gore i kada vidimo ovakvu formaciju, ovo u stvari znači promenu, sve ovo o čemu mi pričamo je promena momentuma. Znači, uvek se radi o tom momentumu. Ove sveće nam ne govore tačno gde će da ide cena. Puno puta ćete naći primjer da ne ode gde neka sveća signalizira, ali nam govore potencijalnu promenu momentuma. Ovde isto znači promenu momentuma, što znači da neće više ići na gore, već na dole. I evo ovde znači ide na dole, još ova engulfing sveća nam je još jedna potvrda i cena ide na dole. Ok. Ovo sam nešto menjao na telefonu, ok. U svakom slučaju
nema veze, može i ovde da se nastavi. Znači, cela poenta je da gledate promenu momentuma. Ok, sledeća sveća je sveća pod imenom, ja ne znam kako se ovo čita, ali Maribozu, kako već, to je japanski, tako da ne znam stvarno, ali koja je poenta Maribozu sveće? To je da nema Wix, nema repove. Znači, nema repove, najbitnije je da nema rep ka svojoj ceni zatvaranja. Kojoj ceni zatvaranja? Onoj ka koji ide, znači ako je crvena sveća, ka donjoj ceni zatvaranja, ako je zelena, ka gornjoj. Primer Maribozu sveće je ovaj. Evo ova sveća. Znači, crvena sveća ide na dole, cena zatvaranja koju gledamo je donja i evo, znači, skoro da nema ako ima neki minimalni wick, ali bitno je da uopšte ne postoji. Ili evo ovde još jedna sveća. Ovo ovde. Znači, dole uopšte nema ovaj rep, nema ovaj wick. To je to. Znači, to je Maribozu sveća. Takođe, bitno je da je veća od onih prošlih, da ne bude neka minijaturna Maribozu sveća, jer one su nebitne. Znači, stalno moramo da gledamo veličinu sveće i ovaj Wix o kojima pričam. Još jedna formacija, još dve su ostale. Jedna formacija koju ćete takođe viđati je doji formacija, tako se kaže na engleskom, pa ćemo tako i da pričamo. Ta formacija kako izgleda? To je formacija u kojoj imate malo telo sveće i imate jednake ove Wix repove. Otprilike ovako. Sad konkretno kako to izgleda, to su evo ovako nešto. Ova formacija, znači ovo ovde. Ova ovde formacija je doji formacija, nije bitno telo, odnosno boja sveće, da li ide na gore, da li ide na dole, bitni su ovi Wix, ovi repovi. Šta nam govori ta sveća? Govori nam indecision, znači neodlučnost tržišta, neodlučnost cene valutnog para, da li da ide gore, da li da ide dole. To znači da je otišla na gore, pa na dole i onda se vratila, kao što kažem, bitno je da je malo telo, da nije veliko. Ako je veliko, onda ponovo, ako imate veliku sveću, sad da dam primer neki, evo na primer ova sveća je na dole, jeste ima ove jednake repove, ali je poprilično velika sveća na dole, što znači da ne predstavlja nikakvu neodlučnost, nego da će tržište nastaviti na dole. Tako da, bitno je da je malo telo i to nam govori da postoji neka neodlučnost na tržištu. Sad, kako neki koriste ovu sveću je da, znači, ponovo se vraćam na ono, to nam signalizira potencijalnu promenu momentuma. Neko to koristi kao, ovo označi, znači ovaj donji deo označi kao jednu liniju, kao neku support, ovo kao resistance i onda gleda gde će cena probiti. Ako probije na dole, nastavit će na dole. Ako probije na gore, nastavit će na gore. U ovom slučaju to je bilo uspešno, u puno slučajeva nije, tako da ja to uopšte ne bi tako koristio, gledao. Jedino što trebate da znate je da predstavlja neodlučnost na tržištu potencijalnu promenu trenda, odnosno momentuma. I poslednja formacija koju sam hteo da vam pokažem je Morningstar, Evening Star formacija. Morningstar je, znači, kako izgledaju te formacije. To su formacije koje se sastoje od, na primjer, Morningstar formacije. Evening Star je samo obrnuto. Znači, otprilike ovako. Na primjer, jedna sveća na dole. Onda jedna doji formacija
na primjer dođe informacije, znači uopšte ne mora, može da bude neki pin bar, onaj hammer, nije bitno, ali neka ovako sa manjim telom, od ovih koje smo pomenuli sa manjim telom i onda jedna na gore. Ovo nam signalizira kao da će cena ići na gore. Konkretno, to može biti ovako nešto. Sad ove su male sveće, ali više gledam da vam pokažem kako izgledaju te formacije otprilike. Evo ovde, znači ide jedna sveća na dole, onda dve doji formacije, znači dve indecision sveće, to je drugo ime, znači za doji to je indecision, neodlučnost, i onda jedna zelena sveća na gore. Ponovo, bitno je da ova zelena na gore se zatvori iznad 60% od ove sveće. Znači, ako ova sveća je evo kolika, 60% je, na primjer, ovde, lupam, i bitno da se zatvori iznad. To je neka računica koju je neko tamo rekao, koja ne mora uopšte da bude tačna, ja to uopšte ne koristim, gledam da vidim jaku sveću, ovu zelenu. Sad, da li tačno na 60% ili na 59% ili na 61%, to nije po meni bitno, ali eto, to je neka, bitno je da kad vidite da stvarno liči na tu formaciju. Ok. Tako da to bi bila ta poslednja formacija koju sam hteo da vam pokažem, za koju mislim da je bitna i da možete da je iskoristite, ali eto, valjda sad vidite da sve to ima neki smisao i da to nije puko pamćenje ovih formacija na pamet, sve to ima neku logiku iza sebe. Ako hoćete još da pročitate na ovu temu, gledajte po YouTube-u, netu, tražite PDF-ove, blog postove, imate slike ovde, ako odete, samo kucate candlestick formations na internetu, naći ćete puno slika, evo ovde, znači engulfing, evening, morning stars i tako dalje, evo imate i ovde. U svakom slučaju imate puno i klipova, ima puno materijala po netu. Ako imate neko pitanje, tu je moj mail u deskripciji, tako da ili postavite u komentarima, i to bi bilo to za ovu lekciju, pa se vidimo u sledećoj.